Guys, uyu munsi noneho ikintu mbazaniye ni surprise. Byaba byarakubayeho ko nawe wari ugiye kwishyura kugira ngo bagukurire ibi bintu ngiye kukubwira bikurikira muri telefone. Wari wafungura video ugiye kuyireba, network zifunguye, bakakuzanira ibintu by'ibi ads, byaba video byamamaza, bakakuzanira ibintu utari witeze kureba. Guys, ndaje ngo icyo kibazo tugikemure. Nari ngiye kwishyura habuze gatoya kuko bira bintu byari bimbangamiye. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu tundi tuntu tw'ubwenge. Guys, nari ngiye kwishyura, nawe ushobora kuba byari byarakuzengereje. Uyu munsi ndaje ngo tubikuremo. Nta kindi kintu urakora, uraza ukirike kuri application yawe yitwa setting cyangwa se parametre. Numara kuyikirikaho, uraza ahantu handitse, urascrollinga telefone yawe, nurangiza uze ahantu handitse Google, uhakirike. Numara kuhakirika, uraza gutegereza. Ibi bintu ntibisaba network, nicyo cyiza cyabyo, kandi kubikuramo n'ubuntu. Ikintu uraza gukora, uraza ahantu handitse all services, uhakirike. Kuba afite izindi telefone urahita ubigeraho. Wowe ugikanda kuri Google urahita ubigeraho. Numara kubigeraho rero, ikintu urakora, urakanda hano handitse ads. Numara gukanda ahantu handitse ads, hano dufite utuntu dutatu. Dufite reset advertising ID, dufite delete advertising ID, tukagira enable debug login for ads. Wowe ikintu urakora, urakanda kanditseho delete advertising ID. Guys, hope you are doing well. Kandi ndizera neza ko ndi umwarimu mwiza muri kubibona pe. Urahituza ukirike hano hantu handitse delete advertising ID, ubikore. Urabona ko bimaze kuba successful, twabideletinze. Ikintu urakora, urahita usubira inyuma, uri gukanda numara gusubira inyuma, uraza muri search engine yawe ya setting. Hano ndi kukwereka kuri search engine ya setting yawe. Ikintu urandikamo DNS, birahita biza. Nubona biri gutinda, uhite wandikamo private DNS, then uhita ukanda kuri private DNS. Numara gukanda kuri private DNS, urascrollinga telefone yawe, urahita ugera ahantu handitse ijambo rya nyuma, ahantu handitse private DNS, uhakirike. Numara kuhakirika rero, ikintu uraza gukora, urahita uza hano dufite utugambo dutatu: off, automatic, private DNS provider, host name. Urahita ukirika kuri aka ka gatatu kanditseho private DNS provider host name, uhakirike. Numara kuhakirika, ikintu uraza gukora, urabona hepfo hari akantu kanditseho ngo ita host name of DNS provider. Ikintu urakora, urakirikaho. Hazi ikaramu. Nihamara kuza ikaramu rero, urandikamo ngo iki? Urandikamo DNS akadomo add guard, then akadomo wandikemo .com, wandikemo com. Nurangiza urakora hano hantu handitse save. Ndakubwiza ukuri ngo ibi bintu uraba wabihagaritse neza cyane. Uzajya ukanda kuri video yawe yirebe neza, nta kibazo ufite.
byihuse kandi nta kindi kintu. Niba iyi video igufashije ukaba ubona ibikorwa dukora bigufasha, please guys, twandikire muri comment utubwire ikindi kintu twakwigisha, ndetse utubwire n'ikitagenze neza. Ciao ciao, tuzasubire muri video y'ubutaha. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro by'ubwenge, kugira ngo ukomeze kubana natwe. Ndumva ibintu byarangiye. Thanks for watching.